بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. مي برنامج واهك دكالن همجهفا موضوعكي الله سبحانه وتعالى روحي وديغتون إدي ميها آده إفدا ميهكو نواتا إفدا بيكو عملتا بحطاني غوتكي كوباتو إيجي مچا بناكو أغونغي واهكا كول مي برنامج كوريه گندان آده كومي مؤمنة كويس آدي كومي مسلمة كويس مي دنيوي حياة هيدا كورمون دايرو eki mihunna mi libeni eki wara umur nuwata wagut bay mihun ufam watanu duniya du kofa danje aneba mihunna wara digu umre mi duniya heda kuran libe mige muhimmu kamaki umur digu mennu ehnames agun menna mi duniyawi maddi hayatuga هذا كله واجوت كول ناقول من مكلفنا وما فهو تصرف دي بردتي وما فهو دين مردوها داند مردوها جهند أقول من هذا كرا واجوت كول هذا كرا بني الله هو روحي بودي غتون ليبيجم وا ماغونتو إيكو تاتو أقول منجي ويسنو هنني أقول منجي واهكتن هنني agun menge basmagu hunnani agun menge amalta behetani adi agun men muslimu mu'minun ehem mihunna detirega kura muamalatan hunnani vis egutatto e sual tan agun menge komme mihakwes amilla nafsa ko eya aayke jawab libekama waniwiya shakenne gotuga agun mennan e wagutu ehure woni Allah subhanahu wa ta'ala ruhi wodigem wa gotuga ade Allah go rossevon Allah go ruhi wodigaton libume buna bahugo maane ki nuwata libunukan kashavaru umaki ei mi madi duniyega waane kamenno ekan kashavaru miwani agun men maruma fahu suwaruge agun menna minwaru kurevima ekan kashavare meda kunwane ehennama ves agun menge uluntakun guluntakun agun menna dekeve wahaktakun agun menge amaltan hunna gotun e bahuri agun menna ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge sunnatuga kirit qur'anuga minganutake usultake goittake hamatake dakkawa e usultaka e hamatakan agun menge amaltan eba feteto egota fetekama baniwiya alhamdulillah agun mennan ewleveni Allah subhanahu wa ta'ala russawa gota Allah go rehwudigatun agun menna irada kurviya minbar kurban ad mikama ki agun mentere kom mihakwes edene kam ade demmala ma hingawa mi goin ede mihage amal tan hunnani kihinetto bay kantatan agun men eba jehe muraja akollan handan akollan ade Allah subhanahu wa ta'ala ge ruhi wodigatun ede miha eme furtama ekaman edi Allah dannawan kirit rasula sallallahu alaihi wasallam ei emeha nabiyina rasulun kure emme mai emme kaw sahiba ekalege faanu wes Allah subhanahu wa ta'ala ge ruhi wodigatun edi wadagen dua kurwa ehmima agun memi kombayto ekaman needi tiben shakenne gotuga huriha wagutegga huriha namada kaffahu adi libunu komme wagutegga agun men Allah go rihibodigatun libeto ekkaman edi dua kuran jehene al-ahqaf suratuge fanarwana ayatuga ewahaka ebay Allah subhanahu wa ta'ala wahikrwa wa wassayna al-insana biwalidayhi ihsana timan raskalange insanaya enaga maamba faannan ihsan ter kon hituma kame hituma wasiye kurvima den wahi kurwani ekaman Allah ta'ala wasiye kurvi kivegen kam
e sabab wahi kurwani hamalatu ummuhu kurhan wa wad'atuhu kurhan enage mamma insanage maamiha ena maabanuga genguni bali nikameti haluge maneki maabanu doswaraki maamiha veentaka kekulun take libe muddate am ehimme enage viheun ekama kiwes ei bay fahara maru noni kamiyab 50% ge wagutu kole wara gina fahara vihege teriega maamiha maruwegen messe bade ekankan tankule duniyega miharo maduwegen midiyei besverikama doktoronge kuladanakan ituruwegen go sallallahu rahmata yaki den mi annani wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahran e kudakujjaya gaatun kirdinuma mi huriha kamegge terega 30 masduwas ebahinge mi muddat kiwes maamiha war bodati taklif take ufulan jehe muddate den mi annani hatta iza balagha ashuddahu wa balagha 40 sana den ena boduwe 40 aharu mafahu amugotegga 40 warakan aharu wairu insana kunnani warabboda visnu furihama wefa e umraki e godanawana fadan Allah subhanahu wa ta'ala furiha rasulunna rasul kan devwa umur e wure la umuruga sida risalat babal vikame engi fenwe dem yannani mihisaba diyama e insana ede edum ena dannawa dennuma gowahaka Allah subhanahu wa ta'ala wahi kurwani bena dannawane rabbi e timanna haddawa budukorwa raskala koy auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya ibaraskalange timannaya devvi timannaya taka mimar kurvi ni'mataka shukru veri bumuge fursat timannaya devwa fande ade mi du'a ki bismi agun men kuranje he du'a agun menna Allah subhanahu wa ta'ala devvi ni'matta gina guna adad usnu kurvene ngeta kirat qur'anu Allah ta'ala wahi kurwani wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha tibamihi Allah ni'matta shumar kuran gunan masake kuriyas eki waanakame nune ehmi me ni'mataka shukru ver umug tawfiq devumang edi dennewmaki kuranje hene kame mi ayatun ekan agun menna war saaf kun evenge den e vidalwani ebe fulak wa ala walidayya adi timage mam rafannavis wan amala salihan tardah adi ibaras kalange russawa magun timannaga amal tabbehettumage tawfiq devwa faande ehmi ma furtama kamaka agun men edi Allah subhanahu wa ta'ala hazratuga dannawan eba jehe Allah russawa maguga fatila sabit kurevman edi sababaki agun menge huriha wagutigga e magun agun men ifra kolluma kasiyar kolluma shaytana tayyaran e bohure ehmi enage baru enage nufuzun miha durumattaka Allah subhanahu wa ta'ala hazratun agun men waagi edi dannawan jehe ham ehimme Sulaiman alayhi salam gawahaka bayan kurwa Allah subhanahu wa ta'ala wahi kurwani ingwada nawane Balqis raninkia mihigge verikama Sulaiman alayhi salam verikama demedu wahaka take dekevi gottaka kan ebaswegendiya mi defaratuga waragina wahaka take dekevi efaratun anefarata hadiya badal kurmu kanta take singi ehennames Allah subhanahu wa ta'ala Sulaiman gefan devwa fawa ni'metta haqiqatuga Balqis ge berikama vore ma mativeri ngeta den mikama goligen nimigen ekantata nimigen waki wagut kolegga ekaleg faanumi vidalwa basful kiret Qur'an Allah ta'ala wahi kurwani fatabassama dhahikan hini waruna wadwa hinful wadwa levi min qawliha e kambulega nuate duuni ebuni bahuge macca wa qala adi Allah subhanahu wa ta'ala du'a den nabi
ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي تمن كليك فانا نبرس كلامك دبي نعمتك شكر ومتوفيق تمن على دوا فاندي وعلى والدي مئات سما وعلى والدي تمن كليك فانا ما فاهم بس وان عمل صالحا ترضاه ادي برس كلامك رسوا عملتك كره ومتوفيق مي على دوا فاندي ادي مئات مساول من ميغني او من دعاء قران جهنك ادي موسى عليه السلام الله سبحانه وتعالى حضرت كتم وما فربد مچ وكي مدتك එකලෙක් ෆාන දවවත් දෙවි ඒ දවවතු දෙවි මුද්දතවර අවහ එකලෙක් ෆාන එතන වඩාන්නවීම අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා එකලෙක් ෆාන වහී කරවණි වමා අජලක අන් කෞමික යා මූසා කෞමුග මීහුන්ගේ කුරින් කෞමුග මීහුන්ගේ තෙරෙස් බයක් එකලෙක් ෆාන එකී ගෙන්දම වණි අල්ලාහ් තාලා අංගවා ඉබෑ මීහුන් නවර කුරින් කලෙක් ෆාන තියා අවහතිය වඩාන්නවි කීවෙගෙන් තෝය අල්ලාහ් තාලා මූසාගේ ෆාන මි අංගවණි වහී කරවණි de ekalik fan widalwani qala hum ulai ala asari emi baadeti on kalik fan fahatu wa ajiltu ilayka rabbi litarda timan kalik fan miha awhammi wada navi e aharenge rabbi aharen hadwa kurus kala koy ibaras kalange ruhi wodi gaton hodde omash ebe numuge mane ki allah subhanahu wa taala ge nabiyina rasulun Allah subhanahu wa ta'ala ge ruhi wadi gaton ediwada gaton huri shaugu warikam mi hadisayin warabbodan agunmen engi wasafe adi al-fath suratu ge nawawiswan ayatu Allah subhanahu wa ta'ala wahi kurwafani agunmen ge mi ummata muhammad gifana bihe gaton muhammadun rasulullah muhammad gifana ka Allah rasulai والذين معه أشداء على الكفار محمد غفان الله رسولا اكلك فان اريحغا وا اصحاب بكلن نكي كافرunge macca harukashi bayke migmane ki aniyaviriwa baykinu engeto ruhama ubainahum ehennamais mu'minunge meduga muslimunge meduga agunmenge man nabiyya muhammadun sallallahu alaihi wasallam ekalik faanu arihuga uluwa ashabe kadnaki waran uga teri bayki tarahum ruk'an sujjadan tibami hunna fennane ekalik faana ashabe kalun ruku kuratana sajida kuratana mane ki allah alkan kurata namaz kurabata yabtaguna fadlan min allah wa ridwana ibami hu kirit rasula ekalik faanu ashabe kalun mi alukantatta mi gotan amaltan mi bahattawani Allah subhanahu wa ta'ala ruhi wodi gaton hoddew mashe ekan libi gatumuge edum fuluge mi gotan amal mi korwani adi hame himme agun benge amilla nafsu vikkalanne buna hisaba kantatta diyakamuga vies Allah ruhi wodi gaton edum ekamattaka masake kurmaki ei mu'minunge sifa ekama kiris qur'anuga al-baqara suratuge 207 ayatu Allah subhanahu wa ta'ala e boy wahi kurma wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah Allah subhanahu wa ta'ala ge ruhi wodi gaton edi emihunge nafsu emihunge muda emihunge huriha ecche du kollafa ege badaluga mi hodani konchito Allah ruhi wodi gaton mane ki vyafariga agun mennam mi kurave kamaki em muda ane mudala badalu mi kurani fasaya muda anwata mudala fasa noni mudala muda badal mi kurani agun men terega muslimunge terega eva tibi emihunge mudala gedora mihuriha ichse dukolla favis gannam beenu wani hoda gannam beenu wani Allah subhanahu wa ta'ala ge ruhi wodi gaton adi mi ayataki mi Allahuge rasulage ashabe kale kamawa suhaib hijure wadan navi hadisaya gule goton
Allah subhanahu wa ta'ala wahi kurvi ayatek kama mi aya bawale sababa behegotum wahaka dakkawa Sayyid ibn al-Musayyib vidalu fa wani mi daturuga wagotaki ekalek faanu Madina hijra kuruma wadan waniko Makkage bayak as ekalek faana amako huras miyalan den mi Suhaybaki Makkage emme mashhur emme kuladana aswar maane ki asmatiga honar verikama kiga daturukura bekale adiha mehemme emihunge terega kadi hanguramaya tiru lonsifada taketi mi jehuma emme kuladana miha kommekas mikalege fan vidalwani timanna hurasnala dukallashi bunun he wahake timanna atuge mihir huriha tiruta kalemenge metaka uskolla faaname e birudak khalinge komme gote vies Suhaybaki e war pradana mihe ekan makka gahul verin dane adi ekalege faanu horas alan ea bayakwes dane den komme kas miba mihun nimmi hangurame nuko ehen gote medveri koggen sulhaveri kamaki masala nimma den ebayakumi bonani Suhayba adihuga mi tikalege faanuge gedora mi dandugowama mi chita timanna menna huritanta munadesh arme gitaketi nagafa kalege faanu dukolla faanu den Suhayb kolliye komme kas egotam mi ebasse wadannavi ekalege faanuge geya gedora huriha hs dukolla wafa konchitto mi ballawa gati Allahu ge ruhi wodigatum Allahu ruhi wodigatum attaka gedora huriha hs dukolla baykus awul men terega ebatibbe ade miyaduwes ekhal halate dimawa hindu egotan amal agul mentereng muslimak mu'minha kofibiya mi ayatuga kirit Allah wahi karawa fa miwafada mihaka agul mentere mihaka wes vedan hamehimme agul menge heda kurma balairu kirit Allah qur'anuge eboy wahi karawa fa ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله مثال جسما فوحي كرباني الله جه روحي وديغتون إديجن إميهونجه تكتي هيدا كرامي هنتيبه أقول من تريغا الدنيا جناي هيدا كرامي هونجه ترين جنا ميهون نكي أي مشهور كان بينهم بيجن TV radio ya khabar takdifa internet uga khabar takdigen emi hegge nan ishtihar kurumuge beenumuge emi hek kura yafadin ishtihar kurum beenuga heda kurami egotan heda kuriya sawabe nulbene ke agon iblis halega nudannaw ehennames emi hegge niyataki enage shuhurat kama vejjiya ena mashhurun kan ekanikama vejjiya en libe sawabu warabboda univigen dan ehennames migota bodet hedata kura mihunge niyataki emihunge beenumaki ifada ehin tanawas kamug ahul verim ves miskin elun kahala yatim khanatan elun kahala daimi gotegga nikameti waki bayaka ehi terium fada kantatta kuruma hiwardinun kamuga waniviya obis masalenne ekiye eya unikamen annane kamennu ehennames kura hedaki ei ena mashhur wang not enag vyafari mashhur kurmataka kura kame vejjiya enag niyata Allah subhanahu wa ta'ala demeduge sir unnani agun men nakashe gunana chinnenge ade anikamaki agun men Allahuge ruhibodigatun edekama waniviya duniyega dimawa musibataka veentaka kekuluntaka dati halata kekkuranjehen Allah subhanahu wa ta'ala agun menna musibata jassawanikam uti angawa wahi kurawaf e huriha kamaka kekkura mihunna swarugege mativeri niamen hurikan ufaverikam khabaroti devwaf ehmima Allah gurhi wodigatun ede mihe kam waniviya emiha ke ves halegga musibate jehunima nikameti hale jehunima Allahu magu duuko ehin gotum ekan mi hallu kuran kurmat lagen nuwan dati hale jehunima
makarahilen heduma wakan kuruma nuwata rishwat kahala kamegge beenon koggen tanawaskan hoduma dima koggene nuwane ekama jehene ena ketteriwan rangalo gotuga enaga muda itur kurweto masakke kuran ena jehene ade kirit rasula sallallahu alaihi wasallam hadis kurwa fawani inna idhamal jazaa'i ma idhamil bala'i agun benna sawaba daruma libum mioti musibain emihaka bodwi warakash evsalegga tanawaskam bodwi warakan nu fasa ginawi warakan nu gedura ehnihim wasilet ginawi warakan nu agun menna Allahu russevun hurikan dehwa mingandki eyennu tanawaskamaki Allahu ni'ama Allahu rahman Allahu dewachen ei ehennames ei eggotaka ves timadeke Allah subhanahu wa taala russama kamuge mingandekama nunimma washe ege beenun hifagen agun men heo gotuge hedo kofi wiya shakkenne eoti ekan hasil wefa ehem wima ekamattaka agun men waraboda visranjehena musibat jehunima kekkuren jehena den hadis korwani wa inna Allah iza habba qauman ibtalahum Allah subhanahu wa taala bayaku mihun deke lobi wodigen fi wiya emihunna imtihan kurimat kurwane musibatan emihunna kurimat kurwane ehmima warsaf kon awun mennan ebe enge musibate netumaki musibate nujehumaki kommehenne lazimennun ei Allah russawa bayhukamuga wume meti warsaf ko kirit rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurwa Allah subhanahu wa ta'ala russawa alunna musibai imtihan takurimat kurwane kama faman radiya falahu ridha den hadis kurwani e kurimati kurvi musibataka ruhi Allahge minwar fulukam mi ekan egota gabul koffa den sabab thogi hifagen kuren kuri kame kura mi hunna Allahu ruhi wodgatun libene den hadis kurwani waman sakhita falahu sakhat ekama ruliyat wejjiya ekama hinhamanu jihijjiya kivegin he timanna fada mihaka mifada musibate jehemvi timanne ki barabar farud fasnamad ko rod hifa zakat di hajjwe ule mihunnan ihitiri ule miheke timanna kivihiye misalaka cancer bal jehemvi bargina mihunna awun mena cancer bal wisibe jehe ehnames egota kashen nun awun men wissen jehene bayyi jehunu kamuga vies datikamen a kamuga vies ei eenage ihmalun eena amille misalaka mastuwache beenon koggen cigarette boyegen kesum bal jehuni anekam dimawi ehen dimawi kame kamuga nuwanya Allah subhanahu wa taala medwere kurvi ekalange irada fuluga minwar fulug huri gotun dimawi kame kamuga waniviya eena ngoti ekama ketterigu ehen kama waniviya e libeni evves etchen heda noko Allah subhanahu wa taala ruhi bodi gotum ena nujihe komme atun etchen heda kurak ennames Allah ruhi bodi gotum milibeni Allah ena medwere kurwa imtihanu faas wegen e imtihanum faas mi wani ketteri ade salih amal takurmaki ei ifada mihunge sifai ifada mihunge amalta ama huriha kama besunnani salih amal tagotu al bayyina suratuge hatin adi awwana ayatuga Allah subhanahu wa ta'ala wahi kurwani innal ladhina amanu وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية إيمان ومفه هيو عملت صالح عملت كل ميهن كي أي ميز تكون ترين هيو ميهن الله سبحانه وتعالى ميهن ميوتي تعريف بس وهي كروا شكل نقطة الله نور السوا بيك إكلام تعريف بس وهي نكروان den wahi kurwani jazaohum inda rabbihim jannat adn tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada emihunge jazaayaki Allah subhanahu wa ta'ala hazratuga qiyamet dohuga adnuge surge jannat adnaki ei surgege surge tohuge tereng mativeri surge ganan tajri min tahtiha al-anhar itanuge dashun korutan hinga hinga hunnane khalidina fiha abada nimumennen hayate etanuge emihun diri ulene radiyallahu anhum Allah subhanahu wa ta'ala
ifada mihun deke ruhi wodigen fawe waradu anhu adi Allah emihunna devwa ni'mat hoge mativerikamun emihun wes Allah subhanahu wa ta'ala deke ruhi ekalaange deke lobi wana bekawane dhalika liman khashiya rabbah ifada mihunnaki nufada ifada mihayaki ei enage mi dunyawi hayatuga Allah deke birugane ekalaange taqwa verive enage amalta salihutuga hegotuga genkon mihunne ade mimihunge tereya wanna anebbayaki mi zamanuga faharigga mi huriha emmenge baata agun menna duniyen nufeni hinga dan hen names madun names ben halattoge eba fene ebbayaki muhajirum anebbayaki Allahga mauga hedak mi jihad kurami hon den anebbayaki eba mi hunga mudala janum Allah subhanahu wa ta'ala mauga hedak kurami ade at-tauba suratuge wihi adi 21 wana ayatuga Allah subhanahu wa ta'ala mimihunge sifata bayan kurwa wahi kurwa fawani allazina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'azzamu darajatan 'inda Allah iman wama fahu e furtama ulen jehunu wazanuga amilla watanuga nuulevigen etan duko hijra ko fadiyami engwada nawana gota kirta rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge puluga furtama muslimonna makkah gulen dativegen habush kare miharuga nama ethiopia defarga matin muslimunge jamaatige bekalon hijra kore fasih kamennun eikiye mi zamana era warat tafatwane kanduge ulond faharuga injine visnuhunnane ngeta wa jehe waga gina duwastake visnagane adiha mehemme eruge gedora magutaka honnani waran aadaya gotaka ege misal agun men rajyege ves tankule kuri zamanuge feni fawani miharu gotaka non miharu matinda botu kud hindukulege terege agun me hijur kuram beenum warharkam yoddeven ehennames eru ama deenattaka islam deena nuuleveti deenuge difauga emihunge furanaage difauga qawmu duko amilla wazan duko ebami hijra kuri den ane faharu madinaya horiha muslimen ga ganaka gina muslimun tan hijra kuri undagu kame waradati kame waran halu gulen jehena kuri kol enames ekankan tahammul kofa Allah subhanahu wa ta'ala rohibodi gatun edigen hijra kurma jihad kurma Allah subhanahu wa ta'ala moga jihad kurma emihunge mudalun heda kura mihunnaki ei Allahga ruhun ruhibodi gatun limattaka mase kura mihunne wahi kurwani allazina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zama darajatan 'inda Allah ulaika humul faizun mimismihunnaki Allahga hadratuga daraja waram mativeri ujura waram mativeri ajuru waram mativeri bayke ulaika humul faizun කාමියාබ් වාන මිහුන්නකි එయ్యే මානේකි මිහාලෙත්ත මෙදුවරි වුමාය කීග මිකංකං නුක දූකොල්ලා මිහුන් කාමියාබ් නවානේ ඒක බදල්ග මිමිහුන්නේ කාමියාබ් වාන බේකි දෙන් අල්ලාහ් තාලා වහී කරවනි යුබෂිරුහුම් රබ්බුහුම් බිරහමතින් මින්හු වරිද්වාන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා මිෆද මිහුන්න හේය خبر දෙවයි උෆාවරිකම خبر දෙවයි الله رحمته إكلانج روحي وديكتما وجنات لهم فيها نعيم مقيم أدي نيم من نعمة تكن هوري سوارج تكن إبامي هن لبينكم وفابركم وخبر الله سبحانه وتعالى مبامي هن دوي أدي هم يفدين إن ودان نوانه Hudaybiyaage sulhaage halatuga muslimun tibiki vishalige hangorama ek tayyar wegen nu ehennames deena ebami hunga furanaage difauga kandinun ehen evvesecche nen haluga makkaage mushrikunge kaariga kirit rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge divada gatuga matin
jihadu kuran jihijjanama ehalatu gaves jihadu kuran eru ifaharu umra wadan nabi huriha ashabe kalon bayatippe ngat ewahaka hirit Allah wahi kurwani laqad radiyallahu anil mu'minina iz yubay'unaka tahta ash-shajara gahegge daru ekan hingi ehem wima e gahuga wahaka wahi kurwa e gas daruga hirit rasulullah sallallahu alaihi wasallam ekiga jihad kurwan tibbevi kama bayati fi ashabe kalon Allah subhanahu wa ta'ala ruhi wodigem fi e bayatu kimi wadana befunnaki Allah ruhi wodigatun libifawa bay fa'alima ma fi qulubihim emihunge hitugahuri kantatta e halat biruverikan haskan vidana gotka detirege huri visnu Allah subhanahu wa ta'ala dene wodigembe fa'anzala sakinata alaihim ehim wima Allah subhanahu wa ta'ala himeenkan hama himeenkan hinhama jehun Allah subhanahu wa ta'ala emihunge machen e halatuga bawalivi mane ki e halatuga hangrame kurakashen evves bayaku beenmen nuane kamiyab umaki waran mustahilu kame evves hatiyaren ne makkah ge mushrikun tibi kaadige jehigen madina oti duruga ehennames Allah subhanahu wa ta'ala e bayat hifma ekiga emihunge hittaka hinhama jehun weddevi ngeta wa asabahum fathan qariba adi ege badaluga kaari wegen wa wara gaam wegen wa fatahay ege badal Allah subhanahu wa ta'ala muslimun devvi ade ei makka fatah umuga wahaka ege dos kole fahum makka fatah wegen diye ehmima Allah subhanahu wa ta'ala ge ruhi wodigatun eduma e digen ikhlas terikama kiga masake kura bayaka Allah go ruhi wodigatun livmuge iturun mi duniya mati gaves fatah nasra kamiyab ei libiyen eichekan mi hatmi ayatun agul menna war saaf ko engij agul ge wahakolo nimalani agul men tereng komme mihaki Allah subhanahu wa ta'ala ge russewma agul menge faafata fussewman edi dua kura adi egotuga matiga agul menge hayatuga duwasta heda kura mihekkamuga lewun edi ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته